We radio Adom yankwa hoden oba fefe Nadom Herbal Center abna ekasa emawo aba oni ebedi nkomo nuru ewo adwama so na wotie ne yi na bia wo hia bia wakọ ho straight akoto enumum abamu akwaba bibi abokọ de mo official council afin combating afese se na nkwa wo ho na hoden so wo ho na de akoma so nyina so radio tira ya maye dodo wa ye kura wi akase bepie na nipa de o meni aha ye renu ahodo a Nadom Herbal Center edi abejo meda semini ba ebusia no pay midinchia efri Nadom Herbal Center ebre obibia ohwe Nadom ye and I produce nafa X-Vein mixture nafa X-Vein capsules nafa Lady Clean nafa Co capsules nafa Malamex and afenso Nadom garlic bitters indon bebre and amabobo so minya daje na menchire mu na menchire mu bia ene ne a eye anope ye be hyase e de free nafa Lady Clean nafa Lady Clean no credit ade bia na nafa Lady Clean eye 100% natural feminine hygiene wash Nadom yankasa ene akwakwaye makwatiti ndua haban ene ndua hini ye de fan fidim ahoro ho aye no krogin ya doctor fokuku dam a doctor for omunim de ene omagina fidie ho de haban aye dry kama ye wie yen so impenifo e de stamp esiso say ye hu bottle na kitwa cute small but mighty we no don't mind the bottle and as a package no mind the content nyoma na ewom no purely herbal eboa esiesie maya himfie ho se nsuo nsuo na egu no den carbon bi enenam before and after a menstrual cycle no ana eja wo nka awo anasa abrabo mu semtama himfie ho no mu ejija ho no mu ebie wunyaaye anka pasanso asiu dada mu so obam no hwe enkasa bebre nini bebre o last stopper and nafa Lady Clean 100% natural send me kind be boa esiesie ahemfie ho no kama enti senso aba begu ahemfie ho se bio enkabone aba be hia so ewo ahemfie ho otumi dwisa ho no kekaw wo ho hwia enyeye ndura be ko beba di na wanu bi nanso still na enkwa ene your last stop make sure say wonsa ebeka Nadom Herbal Center ye nafa Lady Clean bi nafa Lady Clean sedino ena wonka ya before abeko pharmacy ho no frame medi wachi megina phone so don akọ na me ne pharmacy no akokasa na ma kire ne de ye one de ehia ni na ye nafa Lady Clean eboa esiesie ahemfie ho no kama edema etimi nwa ba entena ho na infections enja ahemfie ho no mo emoso entena ho na enka enja ahemfie ho no mo emoso entena ho na enso enja ahemfie ho no mo emoso wo call partner ho kra na ofere say mado do no mo kwa oh baby dum light na enye se sum na opel ahemfie ho na enya ompese wo behu ni kwan se ba ne sa ma wonsa enka nafa Lady Clean na mboa na nsesi ahemfie ho ma na boost confidence level what you say enye se bia wo treat ho for partner bi nti wanka sanso treat ho ma ho sana wo ba feel say wo nam ho na wo bibia ye neat geni wo fefefe kama wanka sa wo feel good about yourself enti ni siesie wo ho na wo ho siesie no endimo de bia me ka sa oba anya oba wa dress kuntan na mabontin o enye no na kire so yo oba anya oba wa siesie no hu na mani na ahemfie ho so de ekoye wo be siesie wo hu na mani na ahemfie ho do mo akoye a wo hia nafa Lady Clean eno ena be bo na siesie ho no kama ede amount wo yo oba wo hia combo miensa we nafa X-Vein mixture and then the capsules nafa X-Vein mixture and then the capsules now de nafa Lady Clean no aka ho we no ehye ne to kama sawa kakra we like kakra bi and na de ahye ho esa 1 cedi 2 cedi to me etofofo no we use na de wahwie edi egum na de ahye ahemfie ho wo yo obi a wontumi fa no menhye ho a wo hwie egum a wotumi squeeze liquid no egu ahemfie ho na esiesie ho no kama edi amount nti wodi we no ehye ho no na wonom X-Vein mixture and capsules no X-Vein mixture and capsules no eno no wo benom na infection de wo mogemu ni na aba besene akọ enti mba no combo miensan nafa Lady Clean X-Vein mixture and in the capsules X-Vein mixture and in the capsules when so purely herbal yankasa ye haban ene ye numra ena ye de aje to benom na etu infection na se kama e de amount
se wo treat wo ho a make sure so our partner so e be treat ho impempi no omo fra be ka se o me treat sa enkoye manu mundro sa enkoye wo se obi bisa ne se o wo ni obi na wo se ai na me bisa ne se ono so o treat no o me fere se me ka tre no me ko kai o se ono wonya symptoms bia nto no o yo okay nti me treat me ho ebia no ne symptoms na sha se e dan ho di obi are ne body type obi de be show ntem obi so de show ntem nti so partner be ka show se ni se na ekoso ntem wo so so treating wa be stress so so be treating wo nya sa obenu mundro na enkonkosi bebia what I say ntem se wo treating ho a make sure so partner so e be treating ho we no de mema no enka ho won lady nti we ladies no nko adia mema no enka ho nti no difference be ne the all market no sabe obi be hu se we nafa lady care na ekra no we no say na mekan e pure herbal obi won no we ka say herbal so no boa na wakofafa nyoma bi e dia frame ye dia no e pure herbal genuine e na e pack no so say enete no say ne tie no say enete package no kama e na sa wan so san so hye ho ukona so omuyi bibi bo na say ne say enete a me patchomento frame baby a wo bia no say your delivery o say me a me de bebre o kwan bia me fa so a won sa beka no me de bebre o enti no say dem kan no di we no e hye ho no na wo nom X-vein mixture ene ne capsules no X-vein mixture ene ne capsules na de etu ase kwa e de ama na we no de e de wo ho so ne say emema no betimi anu mama na yeye eboa emma odwun so twa no tumi dwun so kama menua be ma kodwe fiche so kodwun so a say ye de na dwoso no emma dwoso no be bampo a e be ban ketenkete na wo feel say dwoso no e bia sanka wom de aka wom na ka wom ye de e wo sedi na etumi ba enkodwun so nkonkochim onya wo so na wako e wo so wo dwun so na wo ye relax na wo feel good what I say na wo dwun so na wo chim na either sense so fitabi anase moje bi eje chire eba intent na ho na enya nhwehan urinary tract infections meche UTI no se bet na wo so na wo ye enu ana ba enu ana be ko wanu meduro no 1 or 2 so wonnom ne se ne se ne fata e bet na ho sa enko e ba ne san so a edu mpempenso bia e ba ko hye wo rubber entina ho e ma ne ndu sa level na nsana na wo bosi abibia totoye mpo na da asen na ye ba be hye rubber misro entina ho na enye nhwehan entina ho e ma yare endu nya e ma infections entete wo abra Nadom Herbal Center ye di ndu papa se abedwama so enti nafa X-vein mixture ene capsules no emema no so mbetumi anom ama no ayeye menua be ma bobobi na ejina wona so se brane ebia na kan no tumi bu adwuma se ne fata ba se no wo peja amoa na no asanje no wo spark ya na agye no twene na asan atiada enti no mawonsa enka nafa X-vein mixture ene capsules enhwemboa na ensiesie umema yem na ensiesie bipedua no na ensiesie oju so twem na bibia entumi enkoso kama enfa emma de bia meka sese nsuo no enye na adwese ebejai enti wusi pants ne underwear na sanwa mesre se obeto so mema no so obetuma to boxer no so ma na yeye wusi na anwa to so mensa nhye de nyunyu so obetuma na infection e de free ho enti nafa X-vein mixture and the capsules nafa lady clean 3 combo for a man X-vein mixture and the capsules no kwa for mema and a surprise or partner okwa kase sweetheart mato X-vein mixture and the capsules e de abro tenne mano monto X-vein mixture and the capsules mema no na emema no so ene okwa wo se sweetheart ene mato na fa lady clean e dia bro wo no mo nche ne partner de da ene de okwa wo se ene de mato na fa lady clean e dia bro do hokoyi a hwan na be fili wa na be fili enti wa tofako na onfensesien ho na bibia enye kama fa na be na efre ebia mambo house wa eno nche se Badwam Herbal Center yentumi embo senior hawni tibia no fa bedan ndu papa ene mo abo try wonti e betenete e de amom yendro so enye na pharmacy shops ene herbal shops a wokom ha bebia no okwa obenya bi ato number no eye 053 11 56 556 053 11 56 556 fa na freye na msesa ne how ne tie bia no ye be ye firi ho e de amom e na sese sunsuo na start e toto obu obekasa na aposo ye ne ya oje no ho enye ho kete so otumi na tese ni dom po bi an to asifiti akoka na ase ne be hyehye ne saa de potokasa wo fe ne sese ateka no me do intent na ho
Nadom Herbal Center we do be friend said Nadom garlic bitters Nadom garlic bitters yankasa garlic ene dia ye na jema ye de ndaso nko ne se ye de fan fidiem e garlic mpampani na e de free mu enti se be bayi mabobo bi pa so be kasa wonte se garlic mpampan wom ye dwene mo ho so onyo bia na pe sa garlic no the way I smell no enti na trans hu se adenti na ye yi mpampani film ye yi mpampani na e de free mu na so ahodin dru ewo ma boa wo se siesie ni pedua no ni na wo ma e boa na esiesie ni pedua no kama obu wo ho no motazi kakra na de nsa anase na aye ni tritriti yo ho hwia enye yo bu kwa on felesa ne nsa no kra nkwa wo anything that was said banasa make sure say one sa ebeka Nadom garlic bitters Nadom garlic bitters ebeboa ama moje tumye die frusane ye ewo ni pedua nim so the father badon na efre 053 11 56 556 053 11 56 556 apomedepa e ma setapa intenta o ma yare enji ni pedua no emoso abra Nadom Herbal Center ye dundu papa se abedwamanso ye da se nti Nadom Herbal Center na ye te won kano